تماشاوان ما درباری بریار آمریکا یا جزاکرنا هر دو کومن چتا کل عفرین لدیجی کردن عفرین بن پیکرن کرنا و برس مصطفى نبو اندام ربیبریا خسر عفرین و شهبای دریا اسکای بیره بهداری بولتنا مبه برس مصطفى دما تباش به یعنی مبهورجی شوپانت نوشامد درباری بن پیکرن کل عفرین دقو من پشتی کو امریکا سزاجی بسروان چتا دبرنجی ل امبیجن او چتا دست ج كريارين خبرنادن يعني از بيجم يعني تحفده في مهيدا لديجي وان حردو كومن شتا سليمان شاه وحمزات جزاها تبون برين وين وك ريبيريا خسر يا عفرين وشهباي يعني في برياري تشاوا دبينن بريس سلا بورز جبوتا و همو تماشاوان هجا دلال يعني براستي اف كريارا جو دقوم دعفرني ده روجانا بن بيكرن و يعني قرتن و بن شافكرن انسانان بتاني ببريارا جي ناي تقييم كرن انا وقري ببريا خسر يا كانتونا عفرين وشهبا ده ايرو جي داخياني جي لدارفست لسر جو وزارة خزینه امریکی او هر دو چته فرقین گو بنابه حمزات و حمشات و سلیمان شاه دین ناس کرن تانی تیر ناکس اف چتهیان دبن سیوانا استخبارات ترکی ده و دبن آلانا آلیا دولتا ترکا داکر کرده کار دکن و انسان ما بن پیکرن و بسری وان دکن دسیره ده گرک دولت دا کرکرا ترک بسوچ کرن یعنی دملگی ده سیاست امریکی بگشتی دملگی ده دبیت گوراندن دیموغرافی نینن ترک ده عفرین ده گوراندن دیموغرافی و بن پیکرن در حق کردن رسن یه خودی عفرین ده دبیت نینه و دمجارگی ده جی او چتاین بوی ناوی حمزات و سلیمان شاه يعني وان جزا که اف دروتیا سیاست درو یا حکومت امریکیه يعني راستیجی يعني وک امگل عفرینی و ربیبریا خسر یا کانتون عفرین و شهباد 5 سال اف سال ششه دجر که گو ام بدار زوره عفرین درکتنی بدهان راپور بدهان داخاز مافی مروان جسازین ناف دولتی گوتشتی که بله برز مصطفى نبو جارا كدن مهول بدن تيكليه بيرا جريد انت ما شافاني ما دبكو تيكلي برز مصطفى نبو راقط بويا نظام حوالي ما امتكارن بولتنا خبر دوام بكن يا جارا كدن تيكليه باشا برز مصطفى كدنج مرجلات تكاره برسفا خو بردوام بك كرم بك امگو یعنی افکریار نهاد هندر دبن نظام کدا قطبو لی اما دروتیا سیاست کار در و سیاست امریکیه یعنی دملگی را او وزارت کار در و ناو ماسیو میلر دبه تبن پیکرن و گوراندن دیموغرافی عفرین دنینه دمل دیجی وزارت خزینه امریکی عقوبتان چت کسر عمشاتا و حمزات يعني ابراستي يعني زيدتري 5 سالن و عفرين بدار زوره به دست داگرکریا دولت ترک و چتان هاتیه داگر کرن و بدهان راپورن گو تثبیت دکن گو اف کسی نهاد عفرین ده دبن آلا ترکان ده داگرکریا همو جغرافیا عفرین دکن بن پیکر نه اما آستا سوجن شر لدجی کسی گود عفرینی ده تینا کرن جی کشتن جی رواندنا انسانا بنچاف کرنا انسانا جی براندنا داران به همو شوازی خاصه که فدیه یعنی جی پربرن یعنی همو سوجن شرنگو میثاق ناونتوی ده و به تایبت میثاق جنیف ده گو وقت سوجن شرط نبناف کرن ده عفرینی ده تی کرن لمخابن جارگی سیاست وزارت کار در و بان بن پیکرنا و گوراندنا دیموغرافی یعنی دما 300,000 نشتجی عفرینی بدار زوره گوچبری هرم شهبا و دورند دبن و شون وان
اف چتاين راديكالين جريداي اخوان المسلمين العالمي هاتنا دجي عفرنيه ده بجهد بن وهين زيدتر داخازا جو حكومتا اكبي ومهبي دخازنها او گوچبرن گو سوریه بگشتی ترکیانا و دخازن وینن دجه هوار عفرینیان ده بجه بکن هفگی دجی میثاق حقوق الانسان باش يعني برز مصطفى نها تدبيجه لآلية كي بردفك وزارة كاري دربية أمريكا مات يوم دبيجه تشتكو العفرينية دقومة نگو هرتنا دموغرافيكا بيشتي بچند رو جانجي داخويانيك در دكوه دبيجه يانجي وان كومنت چته و سر چته وان جزا دكن يعني اف يكاياتي چواتي چمان داخويانيين برواجين هف و تدبيجه اف داخوياني جي تيري ناكن بيوستي بچه هيوه دمي پێویستی کەسێن وان چەتایان هەفگەر دکە و برێ دخە و دبن ئاڵانە واندا وەک داگیرکاریە دەوڵەتا تورک گەرەکە ببە سوچکردن و گەرەک لە دنیای بێناسکردن وەک دەوڵەتێکی داگیرکەرە نەتەنێ لە عەفرینێ لە باب عەزاز جەرابلس سەرێکانیە گرێ سپی لە هەموو پرچگی روجاوایان جی باکور سوریه گناها دبند دستلا داگرکاری حکومتا اکپی و مهپی داده گرکه اف به زلال کرن یعنی نتنه وقت وان چتان بتنه انو اف خودیه بن پیکرنه گود عفرینه ده تین کرن ما هر کس اگزانه اف چتاین ده عفرینه ده نبریا میتا ترکان بر استخبارات ترکی به یک گاو یک نکانن بکن جبرویه که داخاز جناب نتاوی و به تایبت گرج امریکا جبرگو او سرکشا کولاسیونا ناب دولتی یا دجی تیروری دکه گر داعش دو اردیگاری ده هنگ تنبویه لی اما ده ایدئولوژیک ده و ده عصرینه ده به تایبت ما جبهت النصر هیئت تحریر الشامی ما اوجي نبشك قاعده اوجي لسر لسايا تيروريا اوجي يعني د شر لدجي تيروري جرك اوجي ببرچاف كرن بتايبت جمله امريكا ده يعني نها بتني بدو فصيله يعني دو فرقين حمزات وعمشات هاتنا او سوجن شر العفرينه دكن يان دربار كردن خودی جای کرمنج عفرینه و هاتنا جزاکرن افتن پسگریکا عفرینیان یعنی پسگریکا گوچبرن عفرینه اینها لشهبا و الدوردن تیری ناکه یعنی گرک بین افکرن گو حکومتا اكابي وهم كلاكوي مهبي بريز مصطفى نها ام درباسي مشاركه دبن ام درباسي مشاركه دبن لعفرينه روجانه كريارن دجمروواهي لدجي خلكن عفرينه وخزايا عفرينه بيكتي چش قطاندنا داران بن دزدريجاهي على سر جنان بن شخو مجاري رفاندنه ام روجانه دشوبينن يعني وچوا اف سوچ بين الراوستاندن لعفرينه كو روجانه ام شوبينن تنكرن يعني والاليه كي دنجي ام بينن انا كسا خلقت تشويق دي كتبجات تشتك لعفرينه تنيا مكتبي خواتكن افيكايات شواتي زاتر مدخاس ويب بقوتا يعني مقابل يعني هردم يعني دبي درب ج براي ماي يخا كرد حسبينن و يعني جبو دوزا كردي جوجو على اساس تفكر دكن كاسين جو بنابي ان كاسي يعني مقابل او ام فرو هذا يعني وانجي وكردجي نحسبين جبرجو ديسا دوباره 100 سالا لوزان درباز بو لحسن خيري هر دوباره دبه دخوازه جاره گیدن گو مافي كردا تنبكن وحق كردا وندا بكن يعني كاسن بنابي ان كاسي وسركيشي وانا كاسن وان بريفه دبه وك پارتی دموکراتی کردستان هذا که جو دوان روجان ده جو چاوا او فصیله تینا جزاکرین جو سوجین شر در حق کردن عفرینی ده دکن او
تين دكافن عفريني ودبين يعني دروا جلسر ملتي خودكم يعني اف كسنة نها فان كريارن قول عفريني دبن بن بيكرني تينا كرن سجين شر قوراندنا ديموغرافي روادكن ولقور بيوانن استخبارات تركي تفدقرن ما افشر مناكن قو انسانن قول عفريني قول روجانه كشتن ورواندن وبنشاف كرن لأوجي هاتنا وهن زيدتر اف سازيه قو يا خيرية بناوي ملا برزاني تي رواكرنا في داگركريه دا عفريني دا ديكه ماغا او بركتي عفرينيانا عفريني اف سالا ششه دا گوشبريه دهره ما شهبا و دور دنن مت سازیه وان د ناف گوشبرن عفرینی ده ندین لی اما سازیه وان ده عفرینی ده دبن آلا ترکان ده گو رواکرنا داگرکریه ده عفرینی ده اف دکه در ویدی اف خیانتا هری مزنه ده در حق عفرینیان گو ده 100 سالا 21 یعنی خیانتا گی برچاوه اريد ديرو كده دبن قالك الكردان هاتيه خيانات كرن جو كردان لافتي ديكومنت كرن دو توثيق كرن جو كسن بنافي انكسه ولبش وانجي بارتي ديمقراطي كردستان بدك جو در حق عفرينيان ده خيانتكي هري مزن دكن جرك شرم بكن وجرك دست خانكن دست داكركريا دولتا ترك و اف سوجين شر لسر داگرکری رادکن اف مخابن اف جی ایش و علمه وکما ام عفرینی ام نشتجی عفرینی رسن گو ام بدار زوری اف ده سالا ششه ده ام ده گوشبریه ده جیان دکن لی مخابن اف بناوی کردواریه و کردیاتیه ده و کسن وک عبدالحکیم برو درن عفرینه و پشگریه داگرکریه دکن افجي جرك دنيا عالم حموي زانبه وزيدتر سازين ما في مروفات يعني دولة يكيتيا اوروبا يكيتيا امريكا جو اف كسنه لدجي ما في حق قالي خو كاردكن باش سباس بوتا جو لسرفان گلک سپاس برز مصطفى نبو اندامی ریوبریا خسر عفرین شهبای درباری بریارا وزارت گنجانیه یا امریکای و بن پیکرین کروجانه لعفرین دقومن بشداری بولتنا مبو سپاس